The Godfather Part 2, winner of 6 Academy Awards, including Best Picture of the Year. Danas možda zvuči nevjerojatno da se producentima kultnog filma The Godfather nikako nije sviđao tada tek glumac u usponu Al Pacino. Potrošili su čitavo bogatstvo na njegovo testiranje, sve dok ih redatelj Francis Ford Coppola nije uvjerio da je on najbolji izbor za ulogu Michaela Corleonea. I'm not doing that. How far to go? So he does it in this very indirect way. He doesn't say, look, my father is a criminal, a gangster who has been shot, and he kind of tells her little anecdotes. And at first, it's nice, even when it's lighter, it's fine, but the scene is a serious scene. Kako bi se samo zeznuli da su odbili tada i ne pretjerano poznatog Pacina. Čak su i današnje legende poput Ala Pacina, Marlona Branda, Paula Newmana nekoć pohađali njujorške glumačke škole nadajući se da će se njihov san o velikom platnu ostvariti. Uspjeti u gradu u kojem se gotovo svaka druga osoba želi baviti filmom ili kazalištem iznimno je teško. Možda je danas čak teže nego u vrijeme Marlona Branda. Now you have so many people they want to just zero in and just pick you apart. So you have to be so careful as a young man or woman out there, how you party, who you hang out with, how you do it, because they'll just nail you. Svaki dan iz Europe na njujorški JFK sleti nova grupa entuzijasta. I to samo s jednim ciljem, naravno glumačkim. Filmski reflektori oduvijek su privlačili i kćer pjevačice Tomislave Miše, Trogiranku Elu, koja se u Ameriku preselila još kao curica. Završila je prestižnu njujoršku akademiju dramskih umjetnosti, na kojoj samo godina dana školovanja stoji $40,000. Njezina ljubav je i kazalište, pa kada ne obilazi filmske audicije, preko dana uglavnom boravi u svom drugom domu. Pa ovo je Manhattan Theater Source, teatar u kojem sam ja počela. Samo sam za početak htjela reći zato što sam se preselila tu kad sam imala 10 godina hrvatski mi je malo na vi. Action business is really competitive, especially in New York, Manhattan. How is it? Is it too hard for you? I've been fortunate to have found a lot of connections, and I had a 10-page dialogue in Wall Street 2, which unfortunately never made it on screen. As you know, film goes through 50,000 different cuts, and you know, when it's just on a written page, it's one film. By the time it gets to the DP, it becomes a whole different picture. Uspjeh u New Yorku definitivno morate zaslužiti. U svakom su trenutku glumci svjesni nevjerojatne konkurencije, a čak i ako su dokazano glumačko ime, moraju se neprestano dokazivati. Rijetki su oni koji na početku svoje glumačke karijere odličnu ulogu dobiju iz prve. Auditioning for The Goonies, which I did 6 times. 2 of which Spielberg was there, but I didn't recognize him because I didn't know I didn't know what he looked like. I had been through probably 250, 300 auditions at that point. I had been told I was green a lot. Njujorškim ulicama već nekoliko godina hoda Ivica Kovačević. Kako je za glumca u usponu najbitnije imati što bolji glumački portfolio, danas se uglavnom prijavljuje za niskobudžetne filmove. Kako napreduje glumačka karijera? Polako. Polako, ali sigurno. A čuj, napreduje, teško je. New York je jako težak. Amerika je teška zemlja, New York je jako težak grad. I tu je stvarno je činjenica gdje god odiš u neki restoran ili negdje na coach i pitaš nekoga šta je, svako je glumac. Svako ovdje ima taj neki glumački san da se nečime bavi. Jedan od značajnijih projekata za njega bio je film Deleted Scenes. Riječ je o drami gay tematike u kojoj se Ivica pojavljuje u glavnoj ulozi. Iako je film u nezavisnoj produkciji i ne baš prevelikim budžetom dobio odlične kritike, u Hrvatskoj kao da se samo prenijelo da je riječ o homoseksualnoj ulozi. Cijeli svijet je takav još uvijek homofoban i ksenofoban i foban na bilo koji način. Pa meni je drago što film ima poruku, ima neku priču za koju ja stojim i recimo karakterno je bio za mene zahtjevan odglumiti nekog psihopata, nekoga koji je sposoban na različite, koji je prostitutka, koji je sposoban na različite stvari da bi preživio. Ja bih sa jednakom strašću glumio i serijskog ubojicu i Marilyn Mansona i bilo koga drugog. To je glumački posao. Hi, I'm Tom Cruise auditioning for the role of Eddie Cullen. It's Edward, actually, just Edward. He doesn't really go by Eddie. Whenever you're ready. This is the last time you'll ever see me. Okay, thanks. No. Hold on a second. I can do other things. I mean, I'm Tom Cruise. What other roles are there? There's definitely a circle of sort of same actors that I see at the auditions where I go.
because, you know, if you intensely audition. I do have actually 2 agents and a manager in New York, one in LA as well, who have been just like great support out of everything. But just because you have an agent doesn't mean that you are booking work. Ja sam imao sreću da kad sam čisto došao da sam dobio tu ulogu u tom već sad famoznom filmu Izbrisane scene. To je bio prvi featured film, znači cjelovečernji film. I nakon toga sam, na osnovu tog filma sam uspio dobiti ugovor sa agencijom William Morris, koja je jaka glumačka agencija, koja me sad zastupam. No bez obzira na to koliko je jaka agencija koja zastupa nekog glumca, ni jedan umjetnik ne može izbjeći razdoblje neizvjesnosti dok čeka poziv je li dobio tako željenu ulogu ili ne. The waiting process, it's very tough, and those are the times when people get most discouraged and they say, okay, you know, maybe I should go. You know, classic story in Manhattan is like, you know, everyone go be a waiter or have like a day job, be a secretary. Vjerojatno nikada ne biste rekli za Julianne Moore da je prije prelaska u prvu ligu glumila u televizijskim sapunicama. Dok nije počela ostvarivati veće glumačke prihode, Julianne je zarađivala konobareći. I was an excellent waitress. I'm very impatient with people who tell me that they're not, you know, when people say that they're not good at waiting tables, I'm like, well, you're just not paying attention. Neki, dok ne dobiju pravu priliku, zarađuju kao pjevajući konobari. Tako je odmah pored Times Squarea otvoren restoran u kojem su svi konobari zapravo mladi glumci koji kada vas ne poslužuju odlaze na audicije za broadwayske mjuzikle. Gluma je ipak tvoja ljubav, a kako se financiraš? Ipak ulažeš u nešto što nije sigurno, čekaš? Pa gluma je moja ljubav i gluma je još uvijek, ja to kažem, moj hobi. Ja imam ovdje drugu karijeru kojom se ja bavim već kad sam ovdje zadnje 3 godine. Ja sam fitness trener i sad imam svoj vlastiti biznis koji sam pokrenuo sa 2 partnera. Tako da je u principu to ono što ja radim i od toga živim super. Ili imaš celebrity klijente, privatni si trener? Nemam celebrity klijente, imam bogate klijente. Ela danas između ostalog piše i scenarije, a velike nade polaže u svoj posljednji koji se zove Velvet Sky. One of your favorite series, Sex and the City. Did you ever try? Yes, I did. Okay, I have first callback, second callback, third callback, and I didn't make it in. Which role was it? It was just kind of a smaller role where the girl is selling this coat to Sarah Jessica Parker in the show. And I didn't make it, which is fine, you know. And then it ended up in newspaper, like big head letters. Didn't make the audition. I'm like, okay, well, at least they're saying something. I'd been auditioning a lot, and I never got the parts. Never. And actually, more often than not, because my name began with a W, I would be at the back of the queue, and they would just run out of time. So everyone from kind of T onwards would just be sent home, and you wouldn't even get a look in. Za 10 godina vidiš se i dalje u New Yorku ili možda u Zagrebu na špici? Pa ja ne bih rekao da se vidim kad više u Zagrebu na špici. New York je težak i zahtjevan grad i vjerujem da će New York uvijek biti moj dom jednim dijelom. Mislim da će mi ovdje uvijek biti baza, a volio bih se proširiti na ostatak svijeta. Zašto ostati samo u New Yorku? Ivici i Eli želimo svu sreću u glumačkoj karijeri. Kako ipak tamo žive, oni itekako znaju da je New York mjesto u kojem je sve moguće. Ostvariti svoj životni san, ali i propasti tako što vas grad na kraju jednostavno pojede. Jer tu nema milosti. Ili gazite, ili ste zgaženi. You want to wipe everybody out? I don't feel I have to wipe everybody out, Tom. Just my enemies.